الحمد لله رب العالمين. برادران زائرین ما رسیدیم در اولین موقف در داخل شهر طائف در مسجد عبدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس حبر امتش میگن، ترجمان قرآن، یکی از در دوران رسول صلی الله علیه و سلم، بچه نجیان پیامبر صلی الله علیه و سلم، یکی از داننده فصاحت و بلاغت لغت عربی که هر چیزی که میشد از عبدالله ابن عباس میپرسیدند. یکی از صحابگان جلیل و صحابه فضیل. مسجدی که برای عبدالله ابن عباس نام نهاده شده، عبدالله ابن عباس در همینجا دفن کرده شده. به همین خاطر ان همین موضعی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا اومد و در اینجا معرکه حنین گذشت، همراهی ابوبکر، همراهی عمر و علی، و در اینجا عبدالله ابن عباس اینجا را انتخاب کرد و در همینجا از دنیا گذشت و مقبره اون هم در همینجا مانده. در همین موضوع به نام یک مسجد بنیاد کردند. الحمدلله پروردگار ما را لایق و سزاوار دانست که همراه در این عین زمانی که ما یک مثل یک استراحت، ماه استراحتی است، اکثر مردم حجاج همش کارگر، عمال و تاجران هم همراه ما هستند. نصف ساعت اخذنا فيه. كل الحجاج كلهم عبد الرحيم اومدیم با شهر طائف و انا همون جایی که قدمگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم است، با مسجدی که حبر امت، ترجمان قرآن، صحابی جلیل و فاضل عبدالله ابن عباس، پسر عمه رسول صلی الله علیه و سلم. من مسجد در روبروی ما در روضه مسجد بابی که عبدالله ابن عباس نوشته شده است رضی الله عنهما، از هر دوش، یعنی هم از عباس هم از عبدالله. ان شاء الله انا داخل میشیم و در مسجد ان شاء الله تماشا و مشاهده میکنیم. این مکان مقدس و در اینجا دو رکعت نماز میخونیم و ان شاء الله یک نیم ساعت ما در اینجا میمونیم. حفله ما یا سیاحت ما نیم ساعت در اینجا، روز دوامش میدهیم در شهر طائف. الله سربلند و موفقتون بگردونه و خداوند عباداتتون قبول بکنه. داخل میشه با مسجد انشالله. برادران عزیز با ما باشید. نوار ما انشالله که با دوام داره با این برادرها و معلومات پورا برای هر این منطقه. بازی کمک که باشد دوام این ویدیو در شما انگور طائفی رو که طائفی بچه نام از این جا گرفته است. نه برادرو در اینجا میبینید این شهر طائف فکر نباشد که انگوروش اناروش بهترینه. برادرو نورا انشالله بعد از نماز دوام میتیم. سلام برادرو یه بار دیگه. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. میدریم و کتابخونه این مسجد. کتابخونه این مسجد ببینید چه کتابخونه است. چی گپ داده اینجا؟
دفعه پیشتر بسم الله الرحمن الرحیم. الان حرفایی که در سنگ نایستگی است. انا برادران بینیم جان دو معنی کچم این قچزه این این سنگ دا نایستگی شده در دوره پیش. بعدا اینجا کتاب خونه یا اساس Adam dur geldik. Adam بعدا بسم الله الرحمن الرحیم. انا چیزی که در اینجا شما ببینیم ما هم قطار شما باید ببینیم موضوع در اینجا خواهر میگذاریم. انا از کتاب خونهش با خبر شاید انا ورقه و کتاب بسم الله الرحمن الرحیم. این بینید قریب درون دابده. بسم الله الرحمن انا این کتابو این همچون کتاب خونه هست. این چی را نوار برداری میکنم من نفهمم. Assalamu alaikum. What is this? Huh? This is nothing. Nothing is photo you. هیچ چی را صورت میگیرن. همین هیچ چی های صورتش میگیرن. برای چی نمیدونم. مقصد دیوال همه مسجد هم خیلی ساخته شده است. فهمو. خوش سلامت. Where is it pray? پرسیدم که نماز در کجا میخونه؟ آنام پایان ده. همین اشاره قطع از همه زبان بهترین این اشاره است. اشاره میکنی ماشاءالله نشان میتین در کجا میره نماز میخونه. اینا برادرها اطرافش خونده نماز ها. اینا برادرها جدا بده. وومنس مسکو این جای زنکو بده. جای مردکو شو طرف باشه. از میره میگم باز در اینجا خیلی مست نیم دخیو میکشم. چند پول باشه این دخیو ما دووردن 4 پول. این چند پول است؟ هیچ نفهمیدم. کسی فهم بدونه میفهمه نه رای مواری میره و دارش. بسم الله الرحمن الرحیم. این چند پول بده؟ 10. 10 10 بده یا؟ یه نقره نیستن اکه خیل نقره نکه یاسمی خردنی 5 یول هم 10 نیست که اینه دخیو مسئله نی بیم بردارو این شبینی شیر بوره یا کشلوک just کروسوفکو جامعه وگی توکیو جای نمازو 10 10 سمده چند پلایسی؟ 10 10 سم چند پلایی؟ تاگا چند پلایی؟ و نه ایده نده ایده نده این ملاکو میلک کستوری چند پول ده؟ مانی how many? 2 real? 2? دو تاش 5 به نماز خونم نیوله مارا انتظار شاید ماشاءالله رنگ شیره خونده که نمازتا خدا هم قبولش کنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خداوند بخشنده مهربان از مرحمت خود به نصیبمون نگردان برحمت که بسم الله الرحمن الرحیم اکی جمع خیلی یا مدرو نه دارین مسجده بر شما نشون میتون بردارم بسم الله الرحمن الرحیم از ما هم خیلی میگردیم راست میریم ماشاءالله برای که شما نشون میتونم ما باید چی میگم یکم صفده رفته نماز خونم بسم الله الرحمن الرحیم هر آدم خداوند اینقدر شانس نمیتیه که در هر یک مسجد مکه روی در صف اول در اومده نماز خونی و همین خاطر برادران عزیز من با شما باید نشون میتونم که در اینجا
ҳар як чишда қуръон мондагӣ аст. Машоалло, мана бинед. Мана сафи пеш аз ин тараф. ин тараф мерем, сафи пешда худо хоҳад ҷое ки эмом азон метиҳад. бисмиллоҳир-роҳмонир-роҳим. ҳамуҷа рӯпари минбар намоз мехонем, худо роз боша. бисмиллоҳир-роҳмонир-роҳим. хай касе ки чизе мега гуфтан гира мо дар роҳи рост. машоаллоҳ, ана ҷое ки азон мегам, инҷо ҷое ки минбар аст. мо ҳамин рост минбар ба иншоаллоҳ 2 ракат намоз таҳия мачӣ мехонем. бародарҷоно, худо намози хонагиро даргоҳаш қабул кунад ва дуо мекунем худо бахшандаи меҳрубон ки худованд шуморо насиби ин хел мачитҳои зебо кунад ва хонаи худ даъват намояд. бирахматика я раҳмони раҳим. бисмиллоҳир-роҳмонир-роҳим. дар инҷа се шайхе ки мебинед, дар инҷо китоб хонда се тани як галаст. шайхо салом. бародарони азиз, инҷа нишастам, намоз хонестам. мена ҳазрат чӣ қадар маъқул шед? беҳтарин аст? алҳамдулиллаҳ, беҳтарин ҷой. ин бародарам роҳбалате ҳаст ки ҳамроҳи мо дар ин сафари ҳаҷӣ ҳамроҳи мо аст, иштирок дора ва эҳтиромона хоҳиш мекунем ин бародар ки барои ҳама мардуми ғариб як каф дуо дар даруни масҷид. парвардигор ҳоққо парвардигоро ҳамата муносиби хонаи худаш аввал бигардона. Амин. файзу баракат бия дар касб кортон ки худованд ризқтон тия ки биёи зиёрат кунӣ ҷойҳои муқаддаса ва қарзи илоҳитро буд кунин. парвардигор аввалан ҳамата саломатӣ бития ва файз дар короту баракат ки омада зиёрат кунӣ. ҳаминҷа мо ранги ҳами бародарову бо сари сурху бо умраи мабруру бо ҳаҷи мабруру ҳама ба хонаҳо сиҳати саломат бигардед. ташаккури зиёд бародари азиз. саломат бошед. мана бародаро Саломат бошед. давомаша бинед. масҷид чӣ қадар ҷои давом дорад, чӣ қадар сутуни зиёд дорад. мисли як масҷиди Мадинара монанд мекунад ки беҳад сутумош зиёд аст. ҳамин хотир бародари азиз, мо наворбардорӣ мекунем ҳамаи сутумоша ки шумо бинед. ҳақиқат мана бародаро дар ин ҷо тамошо меём, солати мардум тамошо мекунанд. дон аз ҳама рӯзӣ бештар дар вақти ҳаҷ кардан ва намоз рӯза ки мегирем, намоза мехонем, худо қабулиш гардонад. бисмиллоҳир-роҳмонир-роҳим. инҷа бародаро мо гӯшама мондам. иншоаллоҳ гӯша мегирем. бародаро нақадаме ки дар вақти намозхонӣ инҷа намоз хондам. ҳама бародаро ҳама инҳо ҳастанд ва баъдан дар ин духӣ мефурӯшанд ва ангури тоифӣ аст дар инҷо. танҳо ангури тоифӣ, киви, апелсин, себ ва анор. фекр мана шумо дида истодаед. сафсоли личака бо мегзарем ба атрофи масҷида бародарони азиз, дар инҷо гастаҳо ҷойгир ҳастанд ва хонаҳое ки мардум дар инҷо истиқомат мекунанд. попшиам ҳаст инҷа, попши мепӯшам. вақти намоз шавад тез ҷамъ мекунам ва меравам намоз хонӣ. хеле духиҳо ҳастанд. рӯши чора ки гуфтем дар ҷо ҷои намозхонӣ барои занакҳо. اینجا جای تا و کتابخونه است. سلام علیکم برادران عزیز، دوستان، رفیقان. این همی اتوبوس است. ماشاءالله این همی اتوبوس قطعی ان شاء الله ما
дар сайру гаштем бо дар инҷо бисёр автобусҳои дига ҳам ҳастанд ки ҳамчун туристҳо дар инҷо ба ин автобусҳо сайру гашт доранд. бахшиш як даҳангап ин автобусҳо дар ҳисоби кия? автобусҳоро ки мо ба шаҳри Тоиф мекунем, алҳамдулиллоҳ, ҳар сол ҳисоби не ҳисоби булгартур нест, ҳисоби бародарони хайрхоҳ фи сабилиллоҳ ҳам ки касе агар пул битияр не намегем мегирем шумо вақте дар шумо масҷиде ки дар замони расул саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар аҳди расул саллаллоҳу алайҳи ва саллам бино ниҳода шудааст аз кӯҳнатарин масҷидҳо аст. чун амаки паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам як аз пуштибонҳои ҳақиқияш Аби Толиб аз дунё мегузарад ва баъд аз он Хадиҷа низ аз уммулмуъминин радияллоҳу таъала анҳа аз дунё ки мегузарад, паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳеҷ пуштибоне барояш намемонад ва ба Тоиф барои дастгирӣ ба ин мардум ба ин ҷо меояд. бале Бани Сақиф паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва салламро сангборон мекунанд, ҳатто на ин ки бузургон ва сарварону саидони ин қавм ба ғуломон ва кӯдакон мефарманд ки ин касе ки даъвои паёмбарӣ дорад инро бизананд. ҳатто барои задани Муҳаммади набӣ ин бузургсолорон мегӯем, ин касоне ки худашонро сарвару бузург мегирифтанд, санг заданро лоиқ надонистанд. гуфтанд ки ин лоиқати санг задани моро надорад, ба ғуломону кӯдакон амр намуданд ки бизанедаш. ва ана ҳамон ҷое ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба ҳамон боғ рафт ва дар ҳамон ҷо такя зад ки Утба ва Шайба ибни Аби Рабиъ ба ғуломашон Адас як ангуре доданд, гуфтанд ки бирав ба он кас бидеҳ ва ба Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ангурро доду. Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам бисмиллоҳ гуфт. он шуда чӣ мегӯем? бародарони азиз, давом метем ҳам наворбардориро ва ҳам сайру гашта. ҳамроҳи мо бошем иншоаллоҳ ҳар куҷое ки мо сайру гашт кунем ва шумо нишон медиҳем худо хоҳад. ва шумо тавассути наворҳои мо ҳаҷро мебинед. ба пурагӣ мебинед, на ин ки кӯтоҳ, балки ба пурагӣ. иншоаллоҳ ки ба пурагӣ мебинед. мана шофёри мо пули стоянкара меспора. Ключачки. дӯстони азиз, марҳамат, бо диққат гӯш кунед ва тамошо кунед. мо аз ин масҷиди Тоифӣ баромадем. иншоаллоҳ ки ба масҷиди медем ки масҷиди кӯҳнатарин мебошад. қиссаашро шунидед ва бо диққат бошед, тамошо кунед сайри сеёҳати моро, то ки якчиам бошад аз шаҳри Макка бохабар шавед. ин аз шаҳри Макка. дар инҷо бисёр хеле ва хеле бисёр аст авратҳое ки яъне занҳое ки ва сари формаи субҳи сиёҳ шонда ҳастанд ва шайхҳое ки манфиат дастаашон румоли сурх доранд. ва дар инҷо хеле зиёд аст масҷидҳое ки мардум панҷвақта намоз мехонанд ва масҷидҳое ҳастанд ки рӯзи ҷумъа намози ҷумъа мехонанд. бародарони азиз, ман ҳамина гуфтанем ки компанияи Бургантур моро ба инҷо овардааст ва ба ин тури сафарие ки мо карда истодастем. хеле заҳмати зиёд кашида аз ҳисоби худаш ва аз ҳисоби бародароне ки хайрхоҳ ҳастанд чунин автобусҳоро ташкил карда моро ба тамошои шаҳрҳои атрофи Макка бурда истоданд.
من خودم چکلی که شما میدونید بلوگر در شهر یکاترینبورگ هستم و یکم بار این خیلی شانس با من از طرف خداوند برای من شانس شد که خداوند مرا به خانه خود دعوت کرده است. من از وقتی پر استفاده برده دیدم که خیلی وقت زیاد هست 14 روز در 14 روز ما میتوانیم که شیرتر و خوبتر معلومات درباره همین شهر مقدس پیشکش شما نمایم. از این خاطر با من و رهبر برگانتور یعنی گروه 1441 برادرمان رجدین را خواهش کردم که کمی مشکلی داریم و رویان که در اینجا زبان انگلیسی را نه اونقدر خوب میدونن. التماس کردیم که همه معلوماتی پورا درباره هر آن جایی که ما میریم معلوماتی پورا معلوماتی هم با اون خاطر برادرمان از ما سخن ما رو رد نکردن به خاطری که او همه وقت در خدمت حاجیان برگانتور است. از همین خاطر گپ ما رو رد نکرد و هر کجایی که ما رفتیم کوشش کرد که ما سوال هایی که میتیم با سوال های ما خودش جواب دهد و نفران همچون مثل من همین راننده زبان انگلیسی رو نمیدونن، زبان تاجیکی رو نمیدونن و زبان اردو، فارسی و پاکستانی، عربی گپ میزنن و ما ترجمه کرده داد. ما هم مینداری خود را با اون میرسونیم که تشکر زیاد برای نفرانی که نوارهای ما را تماشا میکنن چنین امکانیت را رد نکرد. برای اینکه برادران در اینجا وقتی که ما در حقیقت زبان را ندانیم با ما مشکلی های بسیار دچار میشیم، با مشکل زیاد دچار میشیم و برای یک ترجمه گرفتن ما همراه خود ساعتش 150 ریال است که 150 ریال با 33 دلار شاید که با 33 دلار تبدیل شود، یعنی خود با 33 دلار میشود، ساعتش 33 دلار است و برای ما این امکانیت رو نداریم از سببی که ما نه اونقدر بلاگرایی که در صفحه پیش جهان باشیم که ساعتش رو 30 دلار 33 دلار داده ترجمه گیریم. از این خاطر ما برادر رو خواهش کنیم، برادر خواهش ما رو رد نکرد. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خرسند شدیم، خیلی خرسند شدیم. من نوارهای بهترین و سخنهای بهترین و قصه های بهترین پیشکش شما کردیم. دوستان عزیز، اینا همش به خاطر شما است، به خاطر شما است که شما هم وقتی که همراه این برادر میبید همه این جایی که در نوار میبینید در حقیقت با چشم خودتون میبینید. انشاءالله این برادر رو نام رو تلفنش رو نام واتساپ رو نام ایموش رو در بالای اکران در اپیسانیا میگذاریم. در اومده گیرید نویسید چی سوالی که دارید مرحمت سوال چی ما برای چی تکیه با اون میکنیم که او میتواند با سوالای شما از قرآن جواب بیاد. اما ما باشیم تنها وقتی که ما نمیم بنا را دیده ایستاده ایم، این بینای سفید، اگر از ما پرسید که همون بینایی که در نزد مقصد من همون مسجد بود که خونه بود رنگش خیلی بود، ما با شما میگم که سفید بود. اتوبوسی که شما رفتید چند آدم میبرد؟ میگم که 31 آدم میبرد. اتوبوسی که شما سر گشت کردین چی رنگ داشت؟ من رنگی کبود داشت یا و غیره ها. و این خاطر برادرها سوالایی که شما میخواید
саволҳои динӣ тиед марҳамат метавонед ба намози ҷумъа равед ва ба муллое ки масҷид дали беҳтари мана бинед бародаро дар инҷо масҷид аст. We stopped it? No. Nemegam. We not stopped it, да? Mamnu. Jazakallah. Sangu buru shuma qabla nashida. Бародарони азиз, инам як масҷиде аст ки пешкаши шумо карда истодаем. поён мекунед. الحمدلله انا همین موضوع اساسی موقف دیمی ما گفتیم که مسجد کوه یا که مزرعه انا همون مکانی که بعد از اون که پیامبر صلی الله علیه و سلم در طائف سنگ باران کرده شد و توسط غلامان و کودکان سنگ زده شد و انا همین جا آمده در همین جا تکیه زد. در طرف دست چپ ما باغ بود که با عتبه و شیبه بن ابی ربیعه از آنها بودند و در همینجا تکیه زد و آنها غلامی داشتن از نینوان عراق بودن اما غلامشون و او یه انگور دادن گفتن که برای به همون شخص خونالود همین انگور را پیشنهاد کرد و پیام عدس و نزد این شخص خونالود به محمد صلی الله علیه و سلم اومد و انگور رو به او داد. انگور رو پیامبر صلی الله علیه و سلم بسم الله گفت و خورد. عدس از او پرسید که تو کی هستی و چرا تو را زدند و خونالود کردن، چی چیز است که تو را زدن خونالود کردن؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم و همچنین عدس پرسید که الله کی است که تو خوردنت رو به نام او آغاز میکنی؟ محمد صلی الله علیه و سلم جواب داد که الله پروردگار من است و من فرستاده پیامبر از جانب همان الله هستم. عدس با دیدن حکمت، تواضع و ادب و خاکساری این مرد خونالود یعنی محمد نبی صلی الله علیه و سلم و محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آورد و در همونجا مسلمان گشت. ان همین همان موضوع است که امروز بگیم اینجا دیگر چیزا هستن. اینجا باغ مکانی بود که باغی ان همین دو نفر شخصیت بزرگی طائفی بودن. خب به همین پیامبر صلی الله علیه و سلم از ارچیاش پاک کرد و در همین جا بگیم خونات از بدنش پاک کرد و راهش رو دوام داد. بازگشت به طرف مکه. به طرف مکه رفت. هنوز امن پیامبر صلی الله علیه و سلم 100% نبود در قریش و برای همین هم رفت در غار هیرا، در همون غاری که ما گفتیم در همون بالای غار برآمده، در همون غار در درون غار در اومد و در بالای کوه نور در درون غار تا یک مدت در همونجا ماند. خب انا همین همون موقف دومی ما به چی خاطر به اینجا اومدیم؟ یعنی اینجا قدمگاه های پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و اون جایی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا تکیه زده بود. انا همین موضوعی که بگیم آباد نشدگیان و به همین شکل گفتیم که همون جا انا همون موضوع هستن. انا همون موضوع باغی عتبه و شیبه بن ابی ربیعه در طرف دست راست ما. خب به همین خطی تمام ان شاء الله الى اين و الان المصنع. خب موقف سوم ما در این سفر سیاحتی و زیارتیمون ان شاء الله به مصنع و فابریکه عطربراری شهر طائف می شود. انا بعد از آن بعد و میقاتگاه میریم. دا مصنع بریم دا فابریکه عطربراری عطرایی بگیم اوریجینال. کسانی که میخواهند عطر بخرن میتونن که اونجا بخرن. سلامت باشین برادران عزیز. چیزی که شما شنیدید البته در شهر مکه заводи ҳаст, яъне фабрикае ҳаст ки дар ҳақиқат худашон атр духиро мебароранд ва ҳар нафаре ҳоҷие ки дар ин ҷо қадам ниҳодааст ва мехоҳад ки беҳтарин ва яке аз беҳтаринои духиёро барои дӯсти рафиқи худ ва барои падару модари худ харидорӣ намояд ва ҳамроҳи худ гирад همچون توفه. برادران عزیز وقتی که شما با مدینه میبینید این قدر دخیای زیبا، قدر که کورتوهای زیبا و مکه میبینید قدر میبینید جایهای زیبا ده دخیا عطرهای زیبا میفشند. اگر شما با تور
ва бургантур биёед. Бургантур бо ҳамон маконе дохил мебарад шуморо, ки шумо саросима нашида аз дигар ҷойҳо нахаред, аммо метавонед аз маконе ки макони духӣ аст, яъне ҷои атрбарорӣ, шумо метавонед ҳамроҳи ин бародар рафта аз ҳамонҷа оригиналша харед, яъне духии аслиро харед, ки шумо чӣ хеле ки медонед вақте ки духӣ аз завод ки баромад, агар 1 литр бошад, дигарро давом мегиранд, 1 литри дигар руған қатиш мемонанд. Шояд ки чунин бошад, шояд ки набошад. Мо эра аниқ тасдиқ накардаем. ҳар он чизе ки дар шаҳри Макка ва Мадина буд, мо онҳоро ба дасти худ гирифта ва бӯй кардагем. Аммо ҳозир шаҳри Маккада иншоаллоҳ ба ҷои духӣ, яъне заводи духӣ мерем ва мефаҳмем ки фарқияти ин духӣ аз он духиҳо дар чӣ аст. Шояд ки фарқияте дошта бошад, шояд ки фарқияте надошта бошад. میگفت که پسه همه دور میگیرن ما هم خلاص بعد این با فابریکای عطرباری میریم، شافیرو میگن اگر جوگش نباشن از اونجا ما میتونیم عبید کنم. یکم اتوبوس همش گفتن که نه ما نمیخریم. اونم نمیخریم. ضرور نیست. شو نمیخریم. ضرور نیست. گفتی چی برای من که برای خودم. امام حرمین. میشه با خاطی سودایس میخونم دو سودایس موی. خاطی قبل. عبدالرحمن نداره شورای. سودایس. نه. همین کوههای طائف میگه فرق شاید کوههای چی؟ کوههای مکه. پری گلی ساتولا. میکنیم باریم چون میکنیم میگم؟ چی میکنم؟ علاف لبوم برو. بیوری است که دلبوی جمعه برم. چی؟ همیگو. این همین. چیه ای خیلی؟ گلی ساتولا. کو گلی آلوی میگیم. اساسی گلی آلوی همیه. نه؟ Hayır amca şuradan gidelim ama. Ana barodarın yazı ina zavodi dukhi. Şunu kadar. Vale ho. Tamam. Alhamdulillah. بعد از مسجد عبدالله بن عباس، بعد از مسجد کوه در همون جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با بدنتون رو داشت تکیه زد نشست، همون موقع تاریخی که هنوز بینه‌هاش هستن و بعد آن موقع سوم در این سفر طائف زواد عطربراری طائف ده ان شاء الله طائف میکنیم زوادی مستقیما بعضی برآوردن عطر را نشون میکنیم. جزاک الله.